Pemirsa, Ketua 1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Badung, Iketut Suyase Maosang sejeroning usaha namakin pengelima COVID-19, samian krama perjalanan dalam negeri utawi PPDN Pacang Ngemargiang karantina. Karantina puniki kemargiang majeng samian krama saning laksanayang perjalanan dalam negeri antuk karantina mandiri wiadin karantina terpusat sane rauh ring Kabupaten Badung. Dani mempengabdi majeng samian krama mangdes tate nganutin pewarah saking pemerintah daerah melarapan laksanayang karantina mandiri utawi terpusat majeng krama sane wau rauh ke Badung selami pitung rahina. Yening ipun pacang laksanayang karantina mandiri selami meneng ring jero mangde genah ipun matiosan sareng keluarga. Terus tata nyaga jarak ameter sahanenten ngawigunayang piranti-piranti antuk sinarengan. Sane banget ka uratiang inggih punike ipun taler pacang kaselehin oleh Satgas Gotong Royong ring suang-suang desa. Tiosan ngemargiang karantina mandiri, Pemka Badung taler sampun niagayang genah karantina terpusat kejangkepin antuk serana standar protokol kesehatan miwah tenaga medis. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sampun niagayang call center ring genah posko mangdeside nguningayang majeng petugas medis yene ngemanggihin krama sanesungkan. Tenaga kesehatan taler pacang rajeg nyelahin kesehatan yene kepanggih gejala sekali sesak nafas, panas, dekah, mangde digelis nguningayang majeng fasilitas pelayanan kesehatan. Samian pemargi inucap pindah ke SOP protokol kesehatan majeng krama sane wau rauh mangdeng laksanayang karantina mandiri wiadin terpusat ngenenin indik usaha nambakin panglima COVID-19 swiase stateng ngelingang majeng krama mangde stateng laksanayang penyemprotan disinfektan ring genah sane nanin kausud akeh krama tur mejemuh selami 15 menit saha ngemargiang perilaku hidup bersih dan sehat ring jero ngajeng-ajengan sane bergizi olahraga saha nenten lali ngwajikin tangan nganggen sabun selami kali dasa detik antuk toye sane mambah. Bali Pos nguningayang.